Apor liddet a phi nomination aloke jok dama jok hamren DCSI hemalong hurchodut. BJP HSDF APHLC pen ke dang loka prek Rachari Asong atum District Commissioner sa hemalong nomination aloke jok pon. Ingdeng plikebra isi field conference kam new field inauguration ajay mek lang parmanalong kapaman pon. Karbi Anglong live Karbi prime time abir tang ton pen arjupanikta. Non malom Assam Assembly kili kachapati ji atum aphan ansetame election officer ahin pen kadukavia phansetame apola pen arni pathik ponlo. Laso porating si election kachapati dunji mate kili kachapati dunji atum anstame saido anta chipatang ponang po lason thotsi kedam tang thereponi phai inkora ke thomani sitami ke wangji MLA kili ke hur kachapati dunji atum ana phan sitami apor nomination alo ke jok ke padusi apor lake ani gangsam por phai ke thom an thik ponlu Bonta, West Karbi Anglong District Kaparlo Rongkhang LA Constituency Pen All Party Hills Leaders Conference Racharia Song Amen Pen Thoneswa Rongphar Setami Kili Kachapati Dunji Aphanpura nomination alo jok dunlo. Bonta Thoneswa Rongphar abang election officer pen ke hotpon apor lidder aphi ke jok dam rong jok election officer abang deng thek thedalo. Bonta Thoneswa Rongphar abang setami nomination alo dengwek nang jipura ke jok dam bor ia por hut radatum kachini dun det a jok hamren DCSI hemalong abang ke hu chodutlo. Kalong Karbi Anglong live kilang arado anak part lalu tuapan data sodak pada West Karbi Anglong district health people kapasini ponti akhirnya saat mahalo non election commission of India pen katangga pon Arona Singh pen katu kami aja bank pon lo kita tang report ceklut ni pai inkoy arnisi ada nomination lalu ke jok Japan katang ceng pon lo lasolong ladak West Karbi Anglong district MP along yasimnya dak hamren this year saya hemalong nomination lalu jok pon lo dak ongdung armu dak cingrom free along tu ke kroy along tu ke support party apa dak nomination lalu jok pon lo dan non kelong pon lake Rongkhang dak harus sira crazy alaka ladak Rongkhang LC along dan bang truk abang pu atum noladak kacidan dunji MLA anghoy apan kani longji atau kacidan dunji apan mai long polo kecengsi lake KAC CM KQY akai Dr. Toliram Ronghan alang lipansi ladak mesempen buat jokpolo adun tu amripen sitame habe Dr. Habe Teron alang li sitame ladak alang li nomination abu lo mesempen jokonsi atung pen pesun polo la penso tasi dat APHLC pen kihai Dikrom Hanse ladak amri homosti long pen alang li perpolo Bangso puthak abarim MLA Mansing Rongpi kaning jepona tingke election officer pen non por phai ki thom anabang ki nomination ki jok dun tang anatum amena bangsi peklang pon thu et nangpo bonda non por lit data phi nomination nang ki jok dun thu bangke chok chelo la pen non bangki BJP Rachari Asong atum kachari ningkan kep pleng tang detlo sitame rada tuma bangke non sung pikhang janglang Lasi nona bangke BJP aphan parem nang popusi phirang kia thengno ning chepon. Bangke non ke constituency ka chepeng lo. Hai Pharu Sira Krisi Rongkhang Legislative Assembly constituency ke Congress tum hansi peng lo. IPS se to ampen Congress tum ta hai Pharu Sira Krihini Amri Legislative Assembly constituency ke IPS se pansi peng lo. Lasi la opposition ke do an nona bangke vote thak thepin pensi BJP ka perem ke pansi la ke claim lo na pen BJP bang rempek posi nona bangke ang the thai lo kopi posi BJP fan perem nang kok lo BJP phana perem nang kok mane BJP tungke ningkan kep lo dak asam ta ka cherai la pen council ka cherai dak ente apyong ra da tum sum ong lo
Yasona bangke dak kadung weda chini hurlo corruption bangke ahir bopiglo unemployment ahir bopiglo lapen dada hormu hortar ador ke bat lapen unukon dada se kachelang pen chenglok nukachal na duko ansi la kiduk ke moy munikuban kisung mama la hoya lam ke non kapachini si rato chini po je urunuloi paru trili da pokep nang pichot ke ni tum tu asom kapret nang lang ko bangke rada long ni tum da News report Karbi Anglong live Kevangji jangmi poni phaisir kebarni Assam Assembly kilik arnilo bangso ni kapre gracharya songpen kache pate dunji aphan methanga songpen kache toiduna bang phua bang phia tuma phan kang thum karnia sai paman pon data phi pini bangso Karbi Anglong District Commissioner Asai Hemalong nomination alo ke jogdama sai ke dengpon Labangso nomination alo ke jogdama hut BJP, Congress, APHLC, HSDF, APP, IPP pen ke danglok ke ongdung Racharia song atum nomination alo jokpon rentilo. Bangso hot BJP Racharia song hin pen Dipu LAC pen Hauraghat LAC pen kache toidun EM Lunsing Teron lapen Sangpi Nisoterang pi atum bangheni apha nomination alo ke jokdunji aphan pura Difu Golf Boys pathu aklamalong Suri Phokep sose armu chingrum se District Commissioner Sahem Long an pale damlo. Labangso nomination alo ke jok damahut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ka chetong dunalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Retasing Hipen ke danglok ke ongdung atum chetong dunsi Difu Golf Boys Higher Secondary School pathu aklamalong pen armu chejeng ponsi DC Asai Hemalong an nomination aphan pale dam. Bangso hut Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang ahin pen kaning jepon atengki nilitum labangso nomination alo ke jok hudamatsi nilitum hang hepin pen suri phokep sose arat nangkache tong dun abangki nilitum chemang huset an pinlo not less than 60,000 50,000 plus manuhe yat ulai ase moi to asurit paisu je ohomot eta rajniti itihak moi prothom dikhisu je nomination dibolo ahunte সকলো জাতি জনগোষ্ঠীত টেক্সা চালক পৰা আৰম্ভ কৰি অটো চালক পৰা আৰম্ভ কৰি খেতিয়কসকলে সকলোৱে আহিছে আমাৰ কাৰ্যকৰ্তাবিলাকতো আহিছে যিবিলাকক আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা বাহিৰে সকলো জাতি জনগোষ্ঠীবিলাক এনেকা ওলাই আহিছে মই পোন প্ৰথমবাৰ যে অসমত এটা ৰাজনীতি ইতিহাস প্ৰায় 50,000কৈ অধিক not less than 60,000 manuhe yat ulai amak ahirbat dibol Lasi labangso ting penle langdam lote Karbi Anglong alo kedo palong pho LAC sidame ke haya bangke theklong lor pusi ningjepon Election manifesto bangke nilitum prabjin pen pachonpo lapen bangso long bangke Karbi Anglong aparman hemprek ke hang bangke kaikia son othip ji lapen an parta Karbi Anglong longle adui hoya bangke kaiketa chi othip ji puta ningje pontu election manifesto ke prabjin banolai po non prabjin banolai po aben kaya teng lone tungke je itungke hemprek apudha pen tungke othip ji lapen adui hoy pen tenglok aron re pen kitu tum phan tenglok lapen keda Karbi Anglong aron re pen kitu tum kathali pen tenglok sarkara longle lapen ang parta jele tum Central University State University pen tenglok school pen jenglok LP school pen jenglok ME school high secondary school college lahai kibi pon yawar sai kibi pen jenglok lapen government pen kipi ka pijira scheme an tame kidu ke lagra tumang ka pelong edi than nitu lahai daga puri Halapu HSDF Racharia song atuma hin pensatami Maipu Rajantimung ahin pensatami Dipu LAC pen kachepate dunjia phan nomination alo ke jok damahut pherang ke atuma thengno ke haijia phan ninga che thelam the chipaklang pon ঠাইটো এবাৰ আমি HSDF দলে দখল কৰিব আৰু আমি অহা যিটো নেকি কাউন্সিল ইলেকশ্যনলৈকেও মানে আমালোকে দখল কৰিব একদম MLA ৰ পৰাই মানে বিকাৰটো মানে 100% Halapu JCCPA pen ASDCS Chilang pet pen kache toiduna bangphu Rajendra Rongpia hin pen kaning je pona bangke Karbi Anglong pen inot ingtang kring a MLA ke nangsot
apong litum Karbi Anglong pen kachetoy dun a MLA atuma bangke assembly along hemprik aputha kaning jedun ji kalisi kalile lamsi nangklang thurong titik lasi bangso kangtang kring pen ase kachibidun ji aphani litum inut loma mate mathasi pini abangke nomination alo ke jok dunlo pusi ning jepon Jelar bandang po ladak kitum teklong lo tum kacari kecalom kecok cipen cenglok long ri long pat ke aman gir deadlock long le pelang tum gir deadlock la sepini inut asam assembly long inut intangrak inut ase cepat hetan haladak ilitum assembly long hadak kacetanun te kabang fu ini si kanang shop ini efficient itum mana assembly lo inu da IMLA itum Karbi Anglong ada kenang sot hepik lo. News report Karbi Anglong live. United Pentecostal Church of Northeast India Dimapur Phil atum pen pater pipon si ingdeng plikebra isi Phil conference kam new Phil inauguration ja make theraponi phai ingkoi pen ingkor hiniar ni an nithoma pharman longnit upper langparpan UPC amondolia long kapaman pon ingdeng plikebra isi Phil conference kapaman pana ja megalong bible thepi ke en pon jonang deng pinya ke pangdeng soing kor plialong ke top pon lasinili nang lituma phan nang pulo nang litum nang mithang apa pen apot thiji nili hello alang lilo nang litum nili phan kroi krete nang litum nang mithang apa pen apot thiji po athepi en ponsi longnit upper langparman UPC NEI monduli milika rongalong ingdeng klike praisi Phil conference lapen akimia Phil kangpu mate diphu Phil setami kangpu ajai mek surhini rain kwara trok asengkan aparman kapaman pon Kinamdang thereponi phai inquiry Phil official pen mai ke Japan along General Director pen Jaimek Ingpudunsi Phil Director pen kachetong dun anaphan pachini pon laso pen aphi diphu section atum kedeng pon alun mate welcome song lun ponsi Pastor John Pulamte pen kedeng alamthe mate welcome speech jai ponsi Reverend Lalma Souma Sailo Reverend C Walalina lapen Reverend C Lalshet Pua atum pen Arna malam thanpon lason si jai mekating kedo an isi ben isi pichun ponsi ni phai ingkore hiniar ni mate ki jutsiar ni tame ada por phai kebra chitim a por pen Phil official pen me japonsi kedo an amayalong jai mekating pen ingdeng plikebra isi Phil conference kam new Phil inauguration na jai mek surhini ra ingkore trok asengkan apharman langparman along paman pana jai mek misen pen pachun pon Labangso ingdeng plikebra isi angdeng Phil conference ajai megalong general department along keja ke thekiding lapen Phil along keja ke thekiding lapen section along pastor evangelist pen kedanglok Dimapur Phil ke parlo monduli ingkora trok sose monduli along keja pen kedanglok Jisu Kristo phan ke kroyara datum chitong dun lo non amat ke silunjan section pastor se dubom lo pini non neli tumbang isi ningorong alambang ke lapuhen lo nelitum ko anlo ni nelitum ning ke hang mate la kar I hut pen ke kasik sak ta du nelitum mangbong lo mo pen ke chithan son si lam labang so pir the along khai kaprek du nelitum la United Pentecostal Church of Northeast India ke khai mate la jati amon duli kalite ta posi khai kaprek chingrum pen si isine amon duli nelitum senglo ama sila hut pen ke lun lam lahai pen lam ka prek pen jok si kachi tonte du kong masi nelitum kija tum angsong nat nelitum chuning di si lawang so Karbi Anglong arlu ki du tum aramang ge isi a feel pen nang bitha pu nelitum kan chuning ri du kok posi lawang so nelitum ka chuning ri lambang ke nelitum general kija tum sita men nang chingwai PC piniar ni bangke labang so feel abangke akini na impu pi pon lo nasi pini pen bangke nelitum da Karbi Anglong arlu ki du East Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong nat kedu United Pentecostal Church amondoli tum anamang ke isi afil long si pini pen ke ni tum duko News report Karbi Anglong live
Tereponi Pai Inkora Hiniarni Adapor Pai Kresiapor Karbi People's Hall Taralang So Long Mirjenga Chatayalong Indeng Krahini Karbi Anglong District Wushu Championship Surhini Ra Inkora Trokabaha Kapamanpon Ladakh ke hayatuma phan ansidame state level an kachepate duntuji aphan pontupo Wushu Association of Karbi Anglong Pen Paterpiponsi Sub Junior, Junior, Fib Youth Boys and Girls, Senior Men and Women Atumaphan Senda Lapen Taolu Kachepati Padukponlo. Bangso Kachepati along Karbi Anglong Angkang Katukave Long Nerke Wushu Association Branch Pen Chitongsi Kachepati Pedolo. La Solong Aluhia Mana Peng Pen KCS Amaipu Hum Singbe, Dunmaipu Ram Singingti, Kumud Gogoi, National Judge Lapen Assam Pen, Observer, Praban Bora Atum Chitongdun. Labang Solong Kadukave, Bang Pukep Amumar Atum Chipati Ponsi, Mesen Pen Pechun Pon Lupusi, Chiras Ingti, Maipu Wushu Association of Karbi Anglong Lapen, Chunbang, Gones Terang Pen Pachini Pon. Labang so kachepati pon along, kachepahay pon atuma phan puthot state level along an puthot kachepati dun thuji aphan pon thu po puta pachini pon thu. Self defense lapange itu raki itu juga tu pergi selahai non itu mi tu kan la physical pe la mental health aram kithan je phan pachal ye phan sini tu non loke lagi si international recognize again la si ini tu bang district ये एक्चुअली मैंने किसी ने तो पांच एक हो तो ये तो पिनिंग पे निकाल निकाल के पीरो में निकाल नहीं है अपना वीट तो बहुत से टाइम देखिए orang nikan kini loh, tapi kalau so nikan ini yang mau pernah, aku martu state ke kelan nomor itu dah kelan nomor lah pergi kelan mana ini tu mithang dah jas kedua sangat tu aku martu dulu kelan tu jas kedua sangat nomor, atau agam noni kontak itu ini tu dah loh, nasi. Ini tu macam lah so ke kini bagian non ubi tu kan tu ni raki ben siapa jawab lagi lah mithang mental health dan physical health apa terus ini tuh kabori pun lah ini tuh lakukan general sekretari kalau terang alang si bisnis cepat tuh belum nih cari itu bro dami unan mah ke ceram setur bangun presiden ke nih kanselan bisnis ini kan ini pilihan kan pilihan so cepat tuh pilihan ke Karbi Anglong atau tuh orang persennya ke pakai atau tuh pernah kalau nilip betul loh. News Report, Karbi Anglong Live. Tereponi Pai Inkora Hiniarni All Party Hills Leaders Conference sa Hemalong, Assamese, Boro, Adivasi Akhai Pen, Don Thong Kep, Lapen Karbi Pen, Donni, Pangrumpet Pen, Don Thong Kep Ra Hini, BJP, Asong Pen, COC, All Party Hills Leader Conference, Asong Along, Kachepogdun. Bharatiya Janata Party Pen COC APHLC Party along kachapok donatuma phan pherangkiatum pen BJP Party Pen kacho tekangsi APHLC Party along kopiapotsi kachapok dunlo lapen APHLC Party haijipu ningka chethe do mapu karjo hot nangge pachini dona tengge kedamtang apor hot BJP Party matia songlong penangan song asai ki claim kachapaduk dun tami dolo lapen pahai dun lo sita BJP asong kecari bom apol hut nili tuma phantanga kerapta nang pipe lapen kaching thora mota nang kipi avi lasi non ke BJP asong pen che ote kangsi All Party Hills Leaders Conference asong along ke pahai ji aphansi cherap chetodun po lapen All Party Hills Leaders Conference asong highway pupu ning chet hedo pa melupusi pachini pon আমি আজি 25-30 বছৰে বিজেপি কাম কৰিলো আমি বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টক যথেষ্ট আমি সহায় কৰিছো আজি 25 বছৰে কিন্তু আমি দেখিলো হেকত আজি তাৰিখলৈকে তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিন্তু একো বেনিফিট নাপালো আৰু আমি বিচাৰো আমাৰ পাৰ্সোনাল বেনিফিট আমাক নালাগে আমাৰ ৰাজহুৱা বেনিফিট আমাৰ ৰাস্তা পদূলি আমাৰ আজিলৈকে ঠিক নহল তাৰোপৰি আমাৰ যিসকল শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী আছে কোনো সংস্থাপনৰ নাপালে তেওঁলোকে বনিয়া গোষ্ঠীৰ কথাই অকল চিন্তা কৰিলে সেয়েহে এইবাৰ আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ এইবাৰ আমি বিজেপিক ভোট নিদিওঁ এইবাৰ আমি আমাৰ আঞ্চলিক চৰকাৰ বনাবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমাৰ ডিফুৰ সমষ্টিৰ মাননীয়
যে কাঠাৰ ছাৰক আমি ভোট দিম বুলি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ APSC LCৰ তেওঁৰ এবাৰ ইয়াত কণ্টেষ্ট কৰিব সেয়ে আমি বিজেপি কেণ্ডিডেটক এইবাৰ আমি ইয়াৰ পৰা বিদায় দিম বুলি ভাবিছোঁ এই আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ সন্মুখত আমি আমাৰ এই আজি প্ৰায় 50-60জন মানুহে বিজেপি ত্যাগ কৰি আমি এই APSC LCত আমি যোগদান কৰিছোঁ তেখেতে যিখিনি কথা ক'লে সেইখিনিতে আমিও একমত আৰু আমিও সেইখিনিকে ছাৰকে ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি ওলাই আহিছোঁ আমি আশা কৰিছোঁ আশাবাদী আমি বহুতখিনি আশা লৈ আহিছোঁ আৰু ছাৰে জিকিব বুলি আমাৰ আশা আছে Bharatiya Janata Party pen Don Thongke pra hini soseatum upon All Party Hills Leaders Conference asong pen kedeng ponhut All Party Hills Leaders Conference Youth Wings along Kongchun Bang Sersing Bepen kedamtang ningkan kre phongbong Bharatiya Janata Party ke cari ahu Don Thongke pra hinia hemtun along alang litum kisung ke phonang alam the aputhak nang pachini duntu Don man ke non mat Don Thongke pra hini Don Thongke pra hini tumke more than 50 suse mane voters bange tum dak bojar proper bojar dong pe namasil tum nang join lo ni award upelo adim upelo bote tum BJP tum hair dam ni tum chini lasila award bange adim mang ni upelo sitame dak dipu ang kang lumojong ang kang pensi BJP pen lok si pini Don Thongke pra hini episode se party lo nang join lo kopi polo ma polo ante latum akidup atau maki sungo bangke BJP sarkar ningkan krep ho cari des ita latum thangna rakena pijalu News Report Karbi Anglong Live Kedamtang teleponi phayengkor hiniar ni anelo porphai sia pormalom Bornirja Bharatiya Janata Party MLA a candidate Sujorong Parmitha Sahemalong Bharatiya Janata Party Mondal Committee Trok Maipu Chunbang Lapen Party Mate Songlong Klem Bang Atumpen Mai Kang Nipon Labang Somai ke Charipon East Karbi Anglong District BJP Maipu Rolen Kiling Lapen Chunbang Sarsing Phangcho Ahin Pen Mai ke Phalam Theklardak Pen Than Pachinipon Lason Si Mayalong Kachetong Dun East Karbi Anglong District Dun Maipu Robi Rongpi Karbi Anglong Autonomous Council EM Richard Tokbi Karbi Anglong Autonomous Council EM MD Phukon MAC Kadom Terangpi MAC Sobon Kumar Telenga Chokyola Municipal Board Chairman Vincent Ronghang Bokajan Municipal Board Chairman Sardili Be Abarim EM Jivan Chandra Pathak pen ki Chenglok Mandal Committee Maipu Chunbang Lapen Party along Klembang ki Thekiding Atum Chetong Donsi Mayalong RDP Dun BJP pen kache toydun a candidate Surjorong Pharahin pen lamthe ke than pon ke opposition party a phando de sang se pen mithanga sai che claim pon bomlo lasi non BJP a song kache pahai ponji a phan ke do de sang se pen claim dam ponang pupusi than pachini pon lasi Maipu Rolen Kiling pen sitami Assam Legislative Assembly election along Bharatiya Janata Party pen kache toydun Bokajan ST pen Surjorong Pharaphan Mesen pen ke ongdung BJP arjana long vote ki pipen ke pahai dun ji phanta than pachini pon এই পেজ সেন্সার্স কামটো লাগি আৰু এই পেজটো চাই পেলাই ভোটাৰ লিষ্টটো চাই এতিয়া কি হ'ল আমাৰ এই গোটেইখিনি আমাৰ কেম্পেইন মাজত যদি তেখেতৰ চিন্তাধাৰা চেঞ্জ হৈছে এইবিলাক খবৰ লোৱা তাতহে টাইমটো আমি বেছিকৈ দিব লাগে আমি আমাৰ লগৰ আছিলে একজন কেএছএ এক্স প্ৰেচিডেণ্ট ৰবীন্দ্ৰ ৰম্পি এতিয়াও আমাৰ হাৰকাটৰ তেখেতে নমিনেশ্যন ফাইল কৰিবলৈ শুনিছোঁ তেখেতে ASDC দিনত তেখেতে ASDC টিকেট পাইছে তাত নমিনেশ্যন ফাইল কৰিছে ফাইল কৰাৰ লগে লগে মই জিকি গ'ল জিকি আছে কিমান পাৰ্চেণ্ট জিকিব এই জিকি গ'ল কওঁতে সি একেবাৰে এনেকুৱা বেয়াকৈ হাৰিছে সি একদম মানে এই কাউণ্টিং দিনত আহিছে পাছত নাই এই সেইটো নমাতি সমষ্টিৰ কথা আছিলে Sangti Hidipen Prozenterang Karbi Anglong Live Dang Dipini Karbi Prime Time Abirta ki Lapuan Si Kang Ton Poniglo